Halo halo, kita main lagi lah ya. Kita mainin Digimon lagi nih, tapi kita live-in sekarang. Berada waktu guys. Kemarin gue sampai mana ya? Gue lupa cok. Terakhir kita ngalahin Air Dramon ya. Dan kita udah tahu lokasi si Kim katanya. Kita ke klien kos. Wow, gue udah save state kah? Save state aja lah ya. Ke kanan lah ya. Oh shit. Lawan gak sih? Lawan lah ya. Guys, gue mau ini dulu sih. Mau upgrade dulu guys. Habis ini pokoknya bakal panjang dah nih live streaming. Mudah-mudahan aja kuat ya. Lu guard aja bro. Aduh, ngapain gue lawan ya? Ini XP kecil, terlalu kecil guys. Buat didapetin. Itu biasa kita ternak Primogemon ya, buat dapetin Gabumon yang seutuhnya. Ntar gue mau ngambil kotak deh. Kosong nih. Kanan dulu gak sih? Full kanan aja ya. Full kanan aja nyet. Shit, bener, aku benar. Ini masalah XP kecil guys, sayang banget, sayang di MP gua. Bukan masalah jangan kabur ya. Ini masalah MP ini, gue nggak bawa MP. Oke, yuk cepetan. Kalau mau grinding nanti aja. Ini kan kita dalam misi. Gue lagi ngejar ini soalnya toy plan segala macem gitu. Toy-toyan lah. Ini tiga boleh sih. Ini loh. Ini yang jangan yang ngeselin tuh yang ini sih. Ini XP lumayan gak sih? 30 aja 20 aja gua ambil kan di truk. Kenapa gua ngambil Hyogamon gitu? Nah ayo pukul dia, sakit lah harusnya. Mati lah. Lu guard aja deh bro.
Bentar guys, bentar. Ya 18 doang SP. Skip deh berarti. Kalau ketemu lagi. Yuk let's go. Ke atas ya. Alah. Ini dapat nih lumayan. Buat heal ya kan. Feeling gue sih lurus terus ke ini ya, ke kiri. Gak tau kenapa. Feeling gue sih ke atas ini ya. Anjay. So intuisi banget lu. Oh shit. Ternyata salah. Ke bawah. Ini isinya gabungan nama ini ya, Modoki. Skip. Sial, ternyata gue salah. Ke bawah dulu kali ya. Sial di atas. Ternyata feeling juga bisa salah guys. Alah, kena lagi. Gue skip aja lah ya. Tapi kayak beda tuh. Virus sih dua-duanya. Nah begini. Oh, harus dibuka begini bro. Wih, level 5 anjing. Ada Gomamon. Aduh, vaksin tapi wih, ada Crabmon cok. Buat bahan nih. Aduh, jadinya Goburimon ya.
Gue mau ngambil crab mana? Apa gue mau guys? Habis deh. Ayolah. Ih anjir, sobat gede ya. Belum gede kan itu guys. Nah ini baru gede. Sini loh. Sini loh. Aduh, gue cumon ya. Alhamdulillah. Yuk bantai yuk. Gue mau dapetin crabman. Bakaiman gue bawa lagi. Buat cadangan. Hidup, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh gue kalau pagi-pagi suka bersihin gitu loh. Tes dulu. Kembali lagi maskot gua yuk. Ayo maskotku kembali. Come back to me. Level 5 lagi ya. Alhamdulillah. Ingetin gue di sini ada crabman berarti. Crabman Agumon ya. Kombinasi yang sangat apik. Anjing. Mana dong berarti? Oh di sini. Ada crabman lagi guys. Di daerah pantai ya. Di sini deh kita grinding. Ke bawah dulu ya. Bawah terus deh. Terus. Wah anjing, kemana nih? Asal gua. Ya, elah. Aman guys, bro. Tuh. Wah, anjing muter-muternya jauh dong, tai. Iya. Fangke tau gak lu? Tunggu udah gua upgrade anjing.
full mentok EP gua. Kita tebak-tebakan aja, di sini pasti ada tembok. Oh enggak. Mau coba ini nggak? Kuat guys, kalian grindingin guys. Ini gue butuh bantai sih. Lu kuat bantai gak sih? Kuat lah ya. Harusnya. Aduh. Tebel banget defense-nya ada anjing. Ya harusnya gue bantai satu. Ngejar kayak ini nih pasti ke gua. Waterpark man. Mati kek. Aci masih hidup. Lu tahan ya bro. Darah lu sekarat bro. Dan di sini menjanjikan guys. Menjanjikan nih gue liat-liat. Mentok di level berapa ya mereka ya? Kan 15 sama 15 gue tambahin. Shit, kayak salah guys. Oh benar. Ingat, jangan kayak keledai. Set dulu. Ntar dulu. Nunggu cabang pertama. Kalau kesini ke jebak, ya kan? Gue lupa ini kita harus melengkapi itu guys. Oh shit. Awan aja lah, udah level 5 lumayan guys. Mari kita bantai dia dulu. Lu guard dulu. Ya, miss lagi bangke lah. Kenapa sih harus miss tai? Lu gat aja bro.
Masih hidup sih. Bentar guys. Bentar. Tuh guard aja. Udah patah mulu dah. Patah mulu guys lem gua. Gua lagi ngelem nih, bukan ngelem. Mabok ya. Lagi lem kertas gua. Bukan ngelinting juga anjing. Ngelinting sih tapi rokok. Lu guard aja. Lu guard. Ayo dong naik level dong. Kena serang ya tadi ya. Crabman gua. Bisa ada. Aduh udah kuning ya. Udah kuning. Copyright ya. Soalnya Samsung gitu bisa copyright aja. Gue ngeliat tadi dapet XP berapa guys. Shit kayak salah guys. Nggak salah sih. Wih Crabman nih. Di sini banyak Crabman ya. Biar cepet aja lah. Guard bro. Wah paralyze bagus. Paralyze dong, harus diwujudin dong. Paralyze jangan paralyze doang lu. Masih hidup lu. Lu petit fire ke dia. Lu belum waktunya lu, nanti level 8 lah baru gua ajak perang lu. Crabman. Ntar lawan bos juga lu kayak nggak lawan dulu ya. Jadi kepiting bakar anjir. Let's go.
Duit gue udah berapa sekarang? BTW goceng lagi. Buat upgrade apa lagi nih guys? Gue mentokin bug sweep dulu kali ya. Wah anjing. Oke, gue grindingin di sini. Aduh, gue mamon ya. Butuh bantai gue mamon dulu nih guys. Lu mau nyerang nggak? Gue kasih serang deh bro. Sekali aja, jangan banyak-banyak. Injured kan lu. Tapi dia banyak banget ya. Oh iya, level 5 sih. Sakit juga bro. Cakar ya. Banyak repon guys, ambil lah. Jadi di sini partner nggak ini ya, nggak eksklusif lagi. Nggak ada Agumon anjir. Tiga lumayan, duitnya 200 lumayan. Kalau ke kanan bisa langsung ini mah. Mau cek kiri kanan dulu? Cek lah ya. Oh shit. Jangan bilang gue harus bawa misil. What the fuck? Oh shit. Apa situ ya? Bisa jadi 2 sih. Di sini sih kata gue. Lah. Oh bener nih guys jalannya. Oh dia merah kayak gitu ya? Sama kita. Steel body ya? Masa bukan steel body dia? Kabur nih dia kalau nggak salah. Kabur kocak ya. Orang mah kalah ini mah kalah aja bro. Ini pasti ada langsungan benar. Let's go. Iya berarti kita nggak nangkap Greymon ya. Gimana ultimate gitu kan. Oh shit. Wow. Kenapa feeling gue selalu menunjukkan ke arah sini guys, yang berbahaya. Oh shit. Ke atas dulu deh. Wah udah gak bagus nih kalau udah kepanjangan lurus. Coba ya cekit dulu. Shit. Di sini lagi. Wah ini bos nih. Wah kudu di save stat dulu guys. Terus gua ganti dulu Digimon gua. Oke. Let's go. Lah kok si Dramon dulu ya? Oh sneak. Ada timer yang lewatin dia katanya.
ngumpet-ngumpet. Berarti bener lewat sini. Aduh, di fire lagi. Bantai siapa ya? Yang bahaya yang mana guys? Ini sih. Kita bantai dia dulu ya. Ini pengen gua cakar dulu kali ya. Wah, dia guard lagi. Pinter banget, pinter. Oh, mampus lu injured. Nah, kok injured ya? Kok nggak injured sih? Berbahaya nih guys. Tiga-tiganya kena ya? Kalau salah. Iya bener. Alhamdulillah. Ini harusnya mati sih. Gue kasih petrify kali deh. Aduh, mau Jaemon gak mati pak. Aduh, bisa ada SMS anjing. Selamat. Tahu aja kalau lagi gue streaming anjing. Mati lagi. Nggak mati deh. Please kena petrify ya. Mati juga sih. Ini yang bahaya nih Asaro. Mari kita bantai. Injury paralyze. Oh, bisa dua-duanya tuh. Petrifier deh. Gue pengen mix stun dia. Sial, gak kena. Harusnya mati nih habis ini. Aneh ya, lebih kuat dia ini. Terus 14. Sneak it in the window and I surprise you. Wait, save state dulu bro sebelum melanjutkan. Ini meler gua. Let's fight. Sneaking on the window and I surprise you. Wow.
Kita bantai satu-satu gimana? Di interrupt bangsat. Oh, nggak ada efek. Bagus. Injured, paralyzed. Sama. Ayo paralyzed yuk. Mati sih. Anjing mati. Super cannon. Oh, ini ultimate ya? Cuma dapat champion guys. Wah, sakit juga sih. Kudu cepat-cepat sih bantai. Bantai dia dulu guys. Kita kasih petrifier deh. Di interrupt lagi bro. Kayaknya Dreamugame yang di pojok nih kena serang mulu, kesian. Defense lemah dia ya. Mati sih. Aduh, nggak setun lagi. Ayo serang gua. Aku senang diserang. 9 doang lo yakin? Mari kita bantai. Kasih petrifier kali ya. Biar setun. Injured kill. Tapi defense gue sakit-sakit guys. Defense-nya berarti lemah. Mati sih, nggak mungkin 100. Let's go. Jun. Kalau minjem nggak usah ngambil kali pak. Di Wisdom ya. Oke, di Wisdom. Duh, butuh grinding lagi kan guys. Aduh, ada yang nukang bah. Kalau ada bunyi tak-tok sorry ya. Ada yang nukang bro. Oke, kita ke defense dom nih berarti. Aman nih lab. Aman bro, gak nge-lag. Oke. Set gue kita dapat ini deh, body baru deh. Cuman kita butuh ini. Duit gue berapa emang? 8.000 bro. Lah, emang ini di face dong ya? Nah ini kita bisa ini Digivolve lebih baik nih.
Pokoknya masalah Digivolve tuh dia lebih baik daripada yang di kota aja. Sama part-part gitu kan. Tuh kan bener, bisa DNA lebih baik. Namanya kalau nggak salah ini Technadona deh. Oh benar. Best tamer lu kalah sama gue. Berarti gue the best of the best of the bestly best. Titan Core. Determine if you install the Pegasus engine. Beli aja kali ya. Pegasus engine guys, di mana ya? Ntar kita beli dulu deh. Ah, tuh ada toy car. Toy truck. Oke. Toy truck. Chris Roach. DNA di crash DP by 1. Naikin nggak ada nih. Wah ini OP sih guys. Oke, bentar dulu lah ya. Kita update yang buat petualangan kita dulu nih. Ya kan? Gue ngencing dah. Oke, nggak di sini lah. Lupa gue. Ada nggak sih? Udah dapet kan gue? Dinamo part. Udah kan ya? Kita ke kota. Oke, part boleh. Mudah-mudahan harganya murah ya. Anjing. Harga berapa guys? 1.600. Wow. 1.600. Wah itu gue udah 1.800 ya. Oke. Oke, semua bos, langsung bos. Wah, semua butuh duit gue. Butuh duit jadi gue. Masih titanium ya. Oh enggak deh, 1.400. Masih untung lah. Oke, upgrade berapa? Gope dong sih, bisa sekali lah ya. $1.700.
Aku Kismoy. Berarti installnya harus ke kota dulu ya kan? Kita grinding dulu kali ya guys. Kita coba-coba Digivolve dulu. DNA sih. Nih Yogamon sama Bakemon. Nggak bisa. Aduh. Bakemon sama Bakemon. Oh, Rocket Apple aja salah. Mau bawa nggak nih guys? Coba-coba dulu. Gabumon. Wah, jadi beli Gabumon guys. Nanti aja deh kalau kayak gitu. Ih, Psychonemon. Ntar deh, Numemon coba gua. Wih, jadi clear Agumon. Ini deh gua Psychomon. Tapi nanti dulu deh, gue belum fullin sayang guys. Bakemon sama Bakemon aja dulu dah. Iya. Oke gak sih guys? Oke lah ya. Anjay. Ntar guys, berarti tadi Gabumon sama ini bisa nggak? Oke, ini bakal gue jadiin Black Gabumon aja kali ya. Iya nggak sih? Asik nggak sih, bro? Berarti ntar gue cari Dreamogemon sama Numemon jadi Psych aja deh. Kita grinding dulu ya guys, sekalian cari duit. Kita ngambil titanium dulu deh. Apa kita mau jadiin Gabumon aja? Gimana? Wah, ini perjalanan yang sangat panjang teman-teman. Perjalanan yang sangat panjang. Ntar kita jual dulu guys. Nah, Tiger Egg. Wih, 2004. Boleh buat upgrade ininya. Ntar deh gue fullin dulu ya upgradeannya ya, biar enak. Oke, udah jadi titanium ya.
Gua upgrade dulu deh. Jadi 1.800 ya. 1.500. Satu lagi guys. Let's go. Ntar ini berarti gua harus transfer dulu. Demi Devimon gue bawa Modoki. Aduh gue bingung bawa siapa. Win aja lah ya. Di Cilen dulu. Bawa Trapmon deh. Terus gue transfer lagi. Aduh apa nangkep lagi ya. Nangkep aja guys. Tapi belum ada duit ya. Modoki Betaman jadinya Lumemon aja. Jurusnya random, gue gak suka. Kita bantai di sini aja ya, mode The Flash aja guys. Ini gue skip aja, musuhnya masih lemah-lemah. Ini gue belum di save state guys, ngeri banget. Ntar nggak crash. State dulu ya. Tuh anjing, kemana ini ya? Bener. Sini loh. Let's go. Langsung aja ya. Aduh pakai mie segala. Mati sih. Oh iya 18 ini gak usah dilawan ini. Ini dapat 18 doang. Kurang sih. Ini level lumayan. Ya anjing. Gak mau gue lawan lu. Aduh ke atas ya. Ke atas guys. Skip, aku ingin skip. Oh Maiwa, salah. Mau nyoba ke sini nggak? Slow. Ini gue banyak bro. Oh nggak kesini. Nanggap dulu deh, kita fokusin aja dulu deh. Dapetin apa? Waterpark lah.
Ini SP kecil sih, skip lah. Terus lah ya. Ini boleh sih. Jangan kelamaan. Lah, mie semua anjing. $20 lumayan lah. Nggak ada apa-apa. Tuh nggak ada apa-apa. Si kunyuk ini. Oh tuh ada tuh. Ya anjing lewat atas, tolol. Sini ya. What the fuck. XP lu rendah bro. XP lu rendah bro. Tidak mau. Sini gue bantai-bantain sini. Sini loh. Gue bantai loh, sini. Sini, ayo gue bantai sini. Jangan takut buat gue bantai. Lemah banget ya. Ayo let's go. Sebelas lagi naik level. Sini lah. Kudu dibantai dulu nih yang ini nih. Kalau enggak ngeselin. Lu bantai dia. Cih, apa rasanya bro? Pantai, sekarang nyari duit nih. Ini banyak yang kuat-kuat guys. Karena nyobain gini deh. Kontil. Sini loh. Banyak nih musuh di sini.
Let's go. Tiga. Sini loh, maju. Aduh, nggak ada giftnya gue. Sini aja lah ya, maju loh. Bantai dia. Plus 10 bro. Baru gue bantai-bantai loh. Upsi. Oh, enggak gini. Ini ada musuh sumpah. Gak ada musuh, cok. Oh shit. Tertutup. Kabut. Ya gue upgrade. Wih, crap money. Anjir sini. Oke, waktunya lu guard. Gue udah die. Let's go.
Ya level kali. Let's go, bantai deh. Guard aja, lu pada guard. Biar gue yang battle. By one nih sama kemarin gue. Gue udah die. Dah, kita berubahin dulu. Kita ganti deh. Tapi nggak kuat ya. Nggak kuat guys. Baik dulu deh. Duit gua 3.000. Kita berubah dulu ya. Kan kalau di sana berubahnya jadi koel aman ya. Di sini jadi apa guys? Ya iya sih, tetap koel aman. Ntar gue mau coba gabungin guys. Aduh, jadi Snowgowrimon, Penguin. Ntar berarti di G-Line. Nggak gitu lah. Nggak gitu guys. Apa lanjut misi dulu ya? Lanjut misi dulu kali ya. Save dulu deh. Tapi bentar ya. Sebentar aja. Gue mau nangkap Crackman satu lagi. Apa ntar aja ya? Bingung aku tuh. Ntar aja deh di offline ya. Ntar aja lah, misi dulu lah. Save dulu. Gue udah nge-save sih. Belum ya? Blue Falcon. Kenapa lagi? Iyalah kita tuh ntar gue kuasai dulu deh.
Let's go. Double 2000 bit lumayan. Oke. Gila, beginner aja begitu ya. Emang kudu grinding aja. Emang sekarang kudu ini dah. Wah gila nih. Persiapkan dirimu teman-teman, karena kita akan grinding. Dan kita akan menangkap Digimon. Aduh, nilai gua parah banget ya. Kucrut. Guys. Let's go. Fokusin grinding dulu deh. Toy truck. Anjing 1000. Dapat 5 doang tai. Belilah ya. Kismoy, diriku Kismoy. Woi, kelebihan bro. MP nggak usah kali ya. EP juga nggak usah. Match speed bawa lah ya. Ya ada toy plan, bahaya nih kita kepake. Ya cukup. Sebalik modal kan nih gitu aja. Kayaknya bakal gua gabungin aja dari jadi gabungan. Kan demi Devimon biar gua gabungin sama Hyugamon gua aja guys. Jadi kita grinding di sini aja ya. Kode card friend. Siapkan dirimu karena ini akan menjadi mode 12.
Ngapain gue di sini dah? Salah guys. Cepet banget berubah pikirannya anjing. Bentar, transfer dulu nih. Nggak bisa transfer lagi. Kok kesini sih? Ngaco dah gue. Sini maksud gue. Klien kos. Lah di atas gitu. Kalau betamun skip. Gue ambil koil aman lagi ya. Gue pengen deh ngambil koil aman lagi guys. Kalau sama Gizaman gue lawan. Skip bro. Wow. Let's go. Kayaknya ngambil koil aman lagi deh. Kalau kayak gitu mah mending gue beli data ya. Apa deh. Mau lawan deh, coba deh. Tapi 18 ya. Cupu anjing. Guard aja deh bro. Pasti kecil sini SP. Belasan paling. Skip berarti. 23 lumayan pak. Udah mentok belum nih? Belum. Let's go. 21 kayak lu. Feeling gue kenapa ke atas ya? Shit. Skip. Oh shit, kita kesini aja deh. Ini kita segala kudu ngumpulin ini guys. Ngumpulin duit buat upgrade ini. Wah butuh duit banyak nih. Lihat. Oh shit. Di mana anjing? Jangan bilang ini belok kanan anjing. Ih enggak kok. Loh. Ke bawah. Siapa? Oke, gue lawan. Sini lu gue lawan.
Mati ya. Guard, let's go. Maju lu sini. Masih Giza, gue beri mana? Giza mana anjing? Boleh deh. Tinggal maju. Let's go Modoki. Nggak mati loh. Masa yang naik level? Sekali lagi bang Sul. Oh kok ke atas anjing. Shit, muter-muter gua. Enggak deh, ke bawah. Ke kanan deh. At least naik 1 level lah deh sebelum habis deh. Water park. Here we go lah. Nah, kuning-kuning tidak bakal menyesatkan bro. Gitu dong Gizamon. Gak mati loh. Ya, gak jelas banget. Makan tuh fosil bit. Penguin mon lagi guys. Berarti di sini mana yang crabmon? Wah berat juga nih gue liat. Dah gitu dong, maju lu sini.
Gua ambil krepon lagi. Oke, bantai. Kepiting rebus. Iyalah. Ya. Oh shit. Wah, kontol ya. Wah, anjing. Gua siapa gua? Wah, kontol yoga man. What the fuck lah. Duit gua habis lagi. Sial, kebodohan. Beliin aja virus data Digivice. Bodohan anjing. Ntar dulu dia berarti nangkep ya. Pokemon sialan anjing. Lupa gua guys. Udah fokus naikin dulu dah. Sini lu, di sini musuh banyak. Fokus naikin dulu guys. Ah, ini donasi goceng gua. Gak bisa sih guys, kita harus beli begituan anjing. Sini loh. Tapi banyak kotak sih, mau diambilin gak guys? Sini loh. Donasi bangke. Mati sih. Ini lo maju lah. Keselin banget. Bantai dia. Aman kan? Aman bro. Mampus lu level up. Pada bisa kan naik? Belum. Bisa bro. Lu maju.
bantai lo. Aduh, paralyze. Ini bencana, guys. Aduh, duitnya kagak ketolong, Pak. Aduh, ada dia lagi, bangke. Sini lo, majulah. Kesel gua malu. Kita randomin aja ya, apapun di gimana kita bantai aja lah. Gonna die, are you fucking kidding me? Sini, mana lagi? Tuh sih. Sini lo maju. Gue butuh XP lo. Komis, kocak. Apa sih miss mulu dah. $3.000 duit gua, ayo semangat. Sini lo. Kita bantai. Gak ada ampun. Bantai gak ada ampun. Gak apa-apa. Masih hidup anjing. Gonna die. Cukup. Musuh sudah dieliminasi. Oh shit. Oh, ini yang ini ya. Kotak kagak kebaca ya. Ini loh.
Maju sini. Gue bantai lu ye. Wah gila, satu lagi naik level guys. Kalau dapet musuh yang enak ya. Oh shit. Setiap itu ada anjing. Sini loh, maju. Gak takut gua tuh. Oke, fokus naikin level dulu lah ya, anak bentar aja. Rugi gua. Sini loh, gua bantai. Miss lagi. Songong lo gue liat-liat. Mati juga. Wah emang ini mah kudu level musuh gue harus di champion ini guys. Ih mati. Aduh paralyzed bro. Please paralyzed cure. Iya. Sini maju. Bantai. Tujuh belas. Sini ada musuh gak sih?
Oke, kalau ada musuh mah siapa takut ya kan. Kita bantai aja gitu mah bro. Iya gak sih bro? Iya dong. Apa mau ini guys? Kalau simnya dulu ya. Ini terlalu lama ya. Kalau kesini pasti ada musuh. Oke. Sampai gua habis deh. Let's go. Udah goceng lagi nih duit gue. Wah anjing banyak buat crab mana ya. Sabar deh guys. Nanti crab mana ya. Cari musuh yang champion kali ya. Abis ini kita ini kan kalau sim deh guys. Udah cukup kayaknya. Ya kenapa miss bangke. Oh ya gue milih Pomamon juga ya. Gimana yang aneh gitu. Nanggung sih dikit lagi guys. Satu level lagi ya. Gimana? Udah 800 aja langkah gua. Ini maju. Tuh MP gua habis lagi bro. Oke, lu guard, lu bantai. Let's go. Pasti di sini emang ya? Oh iya.
bos nih. Dia nggak mau gerak ya. Aduh, nggak mati ya. Waterpark lah. Kena semua dong. Enggak. Jadi ternyata random juga. Biar ngisi deh. Sini lo bantai. Diincar mulu ya. Anjir, satu lagi naik level tuh. Harusnya mati sih. Kalem bro, aku yang akan mengurusnya. Oke, lu guard, lu attack. Lu guard. Wah, jauh banget ya. Oke guys, balik aja. Ayo kita balik. Kita ke kalsium dulu kan, tapi save dulu deh. Selin bangke. Duit bisa dicari bro. Kadang hidup memang perlu ada ujian supaya naik kelas. Anjay. Sebentar.
Let's go. Wah, nyeduh kopi lagi enak kali ya. Daftar di sini gak sih? Speed. Oke. Nih jangan random nih, terkuat banget lagi anjing musuh ya. Mari kita battle. Ya elah, ginian doang mau gue bantai lu. Gue bantai lu. Sini maju lah. Nah, musuh lagi. It's so fucking easy, man. Kira aku udah jadi Rocky doang kan? Apa amatur aja deh? Iya, lalu butuh 3 Digimon untuk menghadapi dunia yang keras ini, bro. Lawan ini nih, Godhawk. Cih, lu yakin bro membantai gue dengan itu? Fossil bait kan ya? Let's go. Iya ya, kayaknya lebih bagus gak sih gambar? Anjing 115. Sakit banget dong. Kayaknya emang, nah ini baru kita harus champion nih guys. Kalau udah rank 2 gitu. Ngaruh gak ya ke domain ya? Berubah gak ya di gimana? Dapet apa ya, toy truck? Alright. Biasanya tebel sih ini orang. Udah spin juga deh. Wah sial.
Ingetin gua ternyata Colosseum tuh MP kagak di reset ya. Mati dong. Gizamon oke punya nih guys. Jadi apa ya dia Gizamon? Menang nih. Amatir anjir. DNA up. Boleh. Disimpan guys, nanti buat si gabungan gua biar jadi Garurumon. Di sini Omnimon ada kan ya? Ini gak sih? Ini bete juga. Jadi Omnimon guys. Ntar gue transfer dulu. Nih, enggak. Tadi gue mau transfer ke sini. Net speed gue banyak. 2 doang deh. DNA up chip. Udah mentok belum ya Digimon gue? Bentar guys. Crackmon gue udah mentok bro. Jangan lupa yang kayak gitu-gitu tuh di ini gitu loh. Mau demi deh. Save dulu. Udah jadi amatur bro. Ini udah belum ya? Gue masih penasaran nangkap Crabmon guys. Sumpah. Udah ya? Anjing rang 2. Peroki ya? Lagi apa guys? Aduh. Naikin dulu kali ya. Naikin dulu dah. Gue grinding dulu kali ya, bentar. Gimana kalau sembari nangkap juga? Gue beli Digivice aja dah. 5 cukup gak ya? Guys, gue beli Digivice aja dah.
Wah, ini mah hemat banget anjing. Lima cukup lah ya. Cukup guys. Cukup. Mana di GPS gua? Ya cukup lah 5. Ini ammo ya. Part, oke. Biar kita bisa nampung, kita beli lagi gimana? Duh, upgrade tar dulu deh. Speedrun Digimon. Aduh, 7.000 ya. Ntar guys, sabar. gue mau grinding dulu deh biar jadi Miotismon. Devimon dulu nih. Serandom itu aja. Main kos. Duh, air gua habis lagi. Coba lawan. Cobalah. Sini maju. Itu jadi SD Pimon lagi ya. Guard aja bro. Masih level 1 loh. Masih hidup loh. Mati sih ini harusnya. Ya lu guard aja pada. Nah gitu level up. Biar makin kenceng lu. Ini sih kayaknya. Kok bonfire aja, demi dart. Demi dart tuh interrupt ya. Dirubah gitu anjing. Mati. Ternyata gonna die. Naik level dong. Nah gitu. Kayaknya lu waktunya udah grinding di level atas deh. Let's go. Darah lu udah berapa sih? Cukup lah ya. Ini gue bawa Crabmon lagi anjing.
Oh shit, ke bawah lah pasti. Cih, kau pikir ini bisa mengalahkanku? Cih, basi bro. Shit. Apakah ini kesalahan? Mother trucker. Nah, kok ini belok? Ini dungeonnya ini loh yang bikin ngeselin. Aduh, jangan bilang itu ke kanan. Oh, nggak benar sini bro. Semakin dalam semakin enak bro. Wih, gila dimajuin gua. Maju kah? Bantai deh. Jangan lu. Demidat boleh. Pinter lu bangsat. Harusnya buat nangkap goburi kan? Tapi males. Sampai berubah deh. Udah 12 deh. Shit. Tiba-tiba aing di dia. Tiba-tiba aing di dia boy. Enggak gitu dah. Sini gue interrupt. Kudu ada yang bisa interrupt sih. Oh, masih hidup ya. Tapi juga dia.
Kosong. Cipte apa gue cepetin aja lah. Kelamaan ya. Suka ngebug guys. Shit. Mati tapi. Alah, bantai lah. Ini lu maju. Duh, beginian lagi musuh. Let's go. Tempat grinding yang asik. Sini. Apa sih? Digampar gua. Oke. Gue udah die. Clap lagi. Udah mentok belum ya dia? Berapa ya mentoknya? Kita ambilin dulu. What the fuck is going on, man? Apa mau tapi bete sih gue maman. Kita putar-putar di sini aja, pasti ada Crabman di sini. Pakai miss kontol. Satu juga dia. Masih hidup aja.
the hell? Aduh, gak ada crabman ya. Gak ada crabman guys. I need the crabman bro. Oh shit. Please lah dapet lah. Mati lu. Step. Please dapat. Yes. Oke, sini training. Oke. Yuk, bisa yuk. Maju itu. Wah, 18 mentok guys.
sini lu. Berapa 11 ya? Go, lu guard aja biar gua. Sini maju. Wih, sakit juga loh. Satu lagi guys, satu lagi. Oh shit. Come on, let's go, let's do it. Makan tuh kepiting bakar. Mentok dong. Wah, banyak banget yang di grinding nih guys. Bisa deh. Kosong. Maju sini. Mati dong. Dua lagi baru ini.
Ayo bakar dia. Sini gua gabungin dah. Go. Paralyze dia. Paralyze lagi ini. Cukup. Cepet. Kita berubah dulu. Kita berubahin dulu lah ya. Oh, jadinya Wizardmon guys. Makin aneh bangke. Kayak jadi SD Vimon ya. Data kan dia. Wih, jadi Crabmon guys. Aduh, jadinya Sukaimon. Aduh, Black Gabumon. What the fuck is going on, man? Kayak gokil sih guys. Oh enggak. Jadi lucu banget anjing. Iya gak sih? Memakai gak? Oke deh, Black Gabumon lucu. Wede gokil. Black Gabumon bro. Rimugemon sama Quelamon. Boleh gak sih? Boleh lah ya.
Aduh, jadinya clear Agumon. Serandom itu kah? Wah, kita nggak punya GB, kita punya banyak GB-an guys. Branding lagi dong. Oke. Transfer. Apa mau GB juga? Banyak ini. Coba gue lihat statusnya. TK kayak parah sih guys. Ini OP sih. Ntar deh, coba gue mau DP udah 2. Jadi apa guys? Tuh Modoki jelek banget sih berubah ya. Aduh guys, grinding di mana nih guys kayak gini caranya? Save dulu. Pede lah ya. Berani nggak lo lawan sini? Oke, berani sih nih. Di sini ayo. Sakit loh. Kumpul. Jangan di lantai kalau berani.
Anjir, kayak ke fire bro. Shit. Capek hidup. Black Agung mau nih bos. Alhamdulillah. Tidak. Udah kuat belum ya? Maju lu sini kalau berani. Gue cakar lu ya. Ya miss bangke. Sar execution. Ngeri juga. Sini deh. Yuk bakar dia. Sakit loh. Kayak deh gue level 5 yuk. Kenapa miss ya? Satu lagi pada naik nih guys. Oh good. Bantai dulu deh.
bikin teruk gua. Ya battle-nya pada naik kok. What the fuck is going on, man? Oh shit. Paralyzed 100%, gokil juga. Lu demi nggak gitu bro, lu demi dart aja. Lu mau kasih Petit Fire juga bisa, lu di Petit Fire. Ini aja deh, demi dart. Let's go. Sini lu maju. Lu kasih ini aja deh. Mana Dai? Kenapa lo? Sini lu. Ya. Sini, maju. Sini, maju. Ke atas aja deh. Sini, maju.
Shit, salah. Sini, maju. Don't worry, be happy lah. Sini, maju. Cepetan dia kayaknya. Sini, maju. Udah salah. Sini lu maju. Masih hidup loh. Sini. Maju sama abang. Maju. Mau macem lu gue liat. Macem dia. Macem dia. Kosong gua tampol ya. Oh bagus. Tuh, bantai dah. Dia nggak bonfire juga sih. Ada rasanya ini. Wih, 2000 duit gua bro. Salah. Let's go.
Aduh, paralysis bro. Paralysis bro. Kenapa gue jadi lawan dia? Ini udah OP sih. Paralysis lagi pak. Udah makan tuh. My stupid heart don't know where to go. Jauh lagi pak. I'll try to let you go. So many times before, my stupid heart don't know. I'll try to let you go. Bantai dia. My stupid heart don't know. I'll try to let you go so many times before. Kelamaan ini. I'll try to let you go so many times before. My stupid heart. Level up doi. Sinilah, let's go. I'll try to let you go so many times before. Bantai dia. My stupid heart don't know. I try to let you go so many times before. No.
bantai dia. Let's go, balik. Depan ginian lagi baliknya. Udah, juga yuk. Nah, gue bermain dulu di sini. Gila, main tangan satu gue. OP banget, OP. Berubah dong. Anjing ya, ini Drakli zaman tai. Aduh, gue nggak tahu dan jadi Digimon gue jadi apa nih. Jadi kue lama lagi. Nah, kalau ini ya sama ini jadi Estoya Gumon tuh yang mana ya? Yang gelap itu bukan sih? Tuh jadi Sakomon lagi. Jadi Gotsumon. Wah, jadi Gizamon nih guys. Makin random ya gue. Penguin, ogah. Gini deh, si Tai ini gue bawa aja dah. Mau jadi apapun yang penting seru lah ya. Tapi ada Crabman ya. Nextnya berapa guys dia? Nggak bisa dilihat di sini. Salah. Ya. 98. Oh, rata semua ya. Grindingin kali ya 3 kali. 5 kali mungkin. Kalau musuhnya 30 semua. Yang mau ada depress lagi, save dulu. Duit gue udah gak kerasa aja.
12.000. Ntar juga habisnya cepet ya. Kita dulu ya. Aduh, pilek bos. My stupid heart don't know. I'll try to let you go so many times before. Let's go guys. Ini aduh, betamu lagi ya. Skipin aja lah. Skipin dulu kali ya. Feeling gue sih di atas ya. Shit. Skipin dulu. Boleh deh dilawan. Boleh kali dilawan. Sampai level 12 baru kita ini deh. Apa? Kita gas. Coliseum. Aduh, 9 XP doang. Seret anjing. Seret bro. Seret. Ini gue di mana? Oh, di client cost kan. Seret anjing. Ginian lagi. Pendelmon. I'll try to let you go so many times before. Ke atas guys. My feeling is very good man, you know. Oh shit. My feeling isn't wrong, you know. My feeling sometimes wrong.
but I'll try to let you go. So many times before. Oh shit. Oh my wa moi sinderu. What the hell? Alah cepetan lah, gue mau. Aduh, ini kemana ya guys? Ke atas atau kemana lah? Whatever you say. Ini boleh sih. Lucu loh. I'll try to let you know. Rasakan ini, aku lebih cepat. Nggak mati lagi sialan. Nggak ada rasanya bro. Udah bro. Berapa jam nih? 3 jam. Duh ini gimana ya? Kita ke atas deh. Feeling gue ke atas. Feeling gue sih ke atas sih. Wah ini dia. Ayolah. Jangan dia mulu musuhnya. Ini gue kasih thunder cloud. Ah sama aja sih, mati-mati juga. Kayak yang bakal gue pastiin sih ini sih ya. Nah, wah sial banget hidup lu hari ini berarti. Ayo 25 yuk. Habis itu kita Colosseum. Black Agumon gue jadi aneh anjing. Sini loh. Gue males buang-buang langkah sini. Oh nangkapnya Agumon, gabungan lagi aja kali ya. Tapi mendingan ini sih ya, mendingan apa? Nangkapnya champion dan Rocky lagi. Langsung champion gitu, jadi kita nggak usah grinding lagi. Ya grinding sih, mentokin levelnya si championnya itu. Anjir, sekali lagi bro. So many time before. Sini loh. My stupid heart don't know. I'll try to let you go. So many time before. Interrupt loh. Cakar dia.
Gak mati lagi. Mati. Cups banget cups. Nih gue kasih Thundercloud khusus buat lo. Sial dia duluan. Mantap. Hasil bait doang dia. Oke, langsung lah ya. Kita ke mana namanya? Colosseum. Let's go. Save dulu. Gue ambil makan kali ya. Ntar deh guys, habis Colosseum gue makan dulu ya. Let's go. Duit gue udah 12.000 lagi, gak bakal bisa lebih dari 20 apa ya. Kepake buat upgrade lah, ketipu lah. Wah, 1000 bit. Boleh. Numemon juga kita punya beban Numemon ya. Jangan lupa. Tiga lu, sini ayo maju. Wih, Agumon bersaudara nih gue liat-liat. Gak ada Black Agumon apa lu? Dah, mana ininya? Oh, di sini semua ya. Hyper hit. Nggak kena naga juga sih bro. Saya kasih teh. Tapir kasih hasil bite aja. Counter bro. Counter bro. Paralyze kan lo. Masih hidup lo. Ada yang udah evo ke Mega. Belum lah, gila. Toy plan aja belum bisa beli. Petit Fire aja, hemat MP soalnya nggak di reset MP-nya pak. Gila ya. Mati deh. Sakit loh padahal api. Sampai rank Rocky kan kita disuruhnya. So many times before.
Alright. Let's go. Sina dari Black Sword ya. Berapa sekarang guys? Jam 2 nih. Tidak sadar diri. Wow, Black Agumon. Oke, kakak melawan adik ya. Alright. Nih, gue kasih jurus kakak lu, mau nggak nih? Tuh. Fossil Bite. Dia Darkness ya. Aduh, Fossil Bite doang lagi. Apa? Cukup lah lawan 3. Iya, miss. Kocak, nggak ini. Aduh, ngomongnya susah kan. Sayang adek dia. Masa nggak gonna die bro? Dia counter lagi air shot. Jurus Patama nih. Curang dia nyerang. Itu cuman Gabumon di ganti skinnya doang. Ya counter attack ke dia lagi. Wih, ngeri juga nih. Ada nggak sih dia sebenarnya di original? Lu 3 gini. Gua kasih serangan random gua. Super hit ke dia. Ini gua kasih ke dia aja. Itunya mandi. Iya, gue juga belum mandi nih. Oh, Hyper Hit tuh jurusnya ini ya, si perubahannya Gizamon. Siapa? Cyclonemon. Mati. Kayaknya ranglung dia clone. Nah, 3-3-nya lagi anjing. Ayo Soto. Wizardmon. Si apa namanya? Lu kasih Demidar aja deh. Lu Petit Fire, lu Skisor. Nah, hemat tempe. Ingat, masih ada satu musuh lagi. Pananggap gabungan lagi, satu lagi. Iya, lu berlatih dulu sana baru lawan gua. Ya dikasih lu kurang bro. Siapa lawan siapa ini? Lawan siapa, ha? Dok Duem, iya kah?
Benar. Let's go. Dia gimana apa ya? Gue lupa. Kalau dulu woi, ada toge. Ngeri-ngeri gue liat-liat. Enggak sih, enggak banget sih. Sekitar execution. Seal bite. Oke sih, ini cukup epic sih. Injury kek. Sial, enggak. Hyper hit. Wah, 66. Mati sih harusnya. Wah, gila. Sampai parah lu, gue liat. Rocky lu, padahal lu. Oke, lu mati abis ini berarti. Wah, si toge 3 nih ya. Area dia. AOE ya. Oh, untung miss. AOE dia, bro. Lu nyerang dia aja. Seal bite. You know what I'm saying lah ya. Harusnya kebakar ya dia ya. Lemahnya 69. Wih, 69. Keren juga tuh angka. Cih. Miss bro. Kalau Lemon berubah jadi apa ya? Ultimate ya? Negasi Dramon ya? Ih, masih hidup loh. Gak bisa, bantai dia. Let's go. Edit fire. Tenonat. Rocky kan nih. Oke, Rocky. Toybot. Kayak Toyplan adanya di sono deh. Tarsip dulu, kayak gue udahan dulu ya. Karena diriku ingin memakan makanan dulu. Udah ya. Oke, terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.